Fèis TV ag Mòd Glasgow 2019 agus a mis megan go bhí cáladamh in dú agus a marach a thos blasa dina hadal. Meistúach bhíasa na búin agus ag íche bíal chuí. Ha mí genu in farpis Jack. In Jack farpa sin. My favourite tune to play on the box is probably the high voltage. Ha, Alana, ní chinnéis cáladamh drásta. Címan haim dú. Ha Gàidheal Megan mar á hin. Ha me sé gléomha. Agus chuirseán a ha ús ag Mòd Glasgow an bliana. Well, ha stál ac yn y bliana ha mysio gopad y son fewn iddo fel TRP research, so sé survey prig a hon, so ha the general round sa hwg is BBC alapa. Fel dyn y coint is, coed a hat y coint. Ja wat vouchers on Amazon, ja wyt ja edrych at y chwyd goch cadenas, ma hat y son, so fi bi chwyd ydyn sy'n ddyn am fiach yn eisiau gyn. Ralaf mi leisna lwbanda. Bureauin lawn hen shed, galaf mi leis na hwpan lag, sky mi waiting. Worship Alwyn. Ha, Katie agam a show, agus ha, J house this actually, Ishgin. J how this gavot in Jack and show. So fatten her kom bimis is gan le has je desk vistochi. So bishin rek tickertons, programmens, joch vi frekkert kistens be hekte je mean fastbeshin ja wat be. Agus, vil du say vi go bit gavot for you like kun you hash you go the show? Hier wat ek rom ik op en zeker in nop aan de wand en daar is quick check sig van. Snors van de storne weg. Charum ik op het aan se jerestan ijs van ik op het aan de knowing in die ijs glas gewoon. Ish go ha. J en Mòd a Charlotte gurke show. Ooh, kist. Dat is passion. Han Mòd en Jeffrey Church on stel nu aan de ballebek. Die dag gewoon zit, die dag is gas heel kaal vast Gàidheal. Ach, ha Glasgow kort en gemoed. Die dag wel een hoeve se toch. Dus we krijgen Glasgow gannings ik niet bese. Gleva. The meeting of drama. By me ein iesgyd agus dol gal an Glasgow. Wel bara I Glasgow. Shamadi agus ha mí na ruchgada el program radio alak agus seo ruadi. Spíš ruadi agus sé me presentar a Jack seo program radio alak agus tar sport should be akin kirke seo Jennifer aclavan le torja figúne agus haim avi fein amach G had a fer farpishi bríse gevalt. Has sin dulce Michael farpashin agus na rutana tachasta son clown ag gevalt. Agus a sin son brin bitidir sa biacu agus ha program bioagin radio Gàidheal Fèisean Ciate tar I gas 3 agus na has Michael tala real concert so Chini Héliorn. Bíomhans bíomhsúntach. Gilas. Ha cú big acumsa chodú vi guál po mód fate contrón ike hofuar. Gilas hamar anyam ach sacr sin bói. Nor vís mi som chléidirís sound rias chun fórst. Speaking to the geharig snog that ha Mòd Nàiseanta stod ha an fechkin dunia ha saket is you lees gaid bein hard de bierchen agus wil has de farpish has du jakke an the shine your garage bars your DJ Jollof Louis your Colin Q is ha Colin Q geharig course doen se kucha. Well, sin bhhaine I dú ach sin cínte go bhí siú a eis cálaing I marach ar sean an tuigh.